Okay, yeah, here we go. Twaje none. Atari gihe kizagera. Tukumva ijwi rihamagara. Ahisi yose izahinduka umwe. Abantu bari gupfa. Icyo gihe ngo tubafashe. Iyo mpano twaba dutanze iruta izindi. Josh Groban uramwumva? Ati ntitwakwirengagiza umunsi ku munsi. Byanze bikunze hari ugomba gutanga impinduka. Tony Bennett umusaza. Twese turi mu muryango w'Imana mugari. Mary J. Blige. Mwese murabizi ko urukundo ari rwo rukenewe ubu. Ati twese iyo dufatanyije tubisi. Twese tukaba abana bayo. Michael Jackson na Janet Jackson mushiki. Ati dutangire dutange. Ati hari amahitamo dufata. Tugatabara ubuzima bwacu. Okay. Ibyo koko nje nawe twakora umunsi mwiza. Okay. Miley Cyrus uramwumva? Ati tubarereze imitima. Jibura bamenye ko ari ababitayeho. Amarira yabo areke gupfa ubusa. Enrique Iglesias, Nicole Scherzinger uramwumva? Ntabwo twatuma bababara. Ntabwo twabatera umugongo. Ubaka kanya bakeneye ikiganza cyabafasha. Jamie Foxx, Nusele Mondla, Wycliffe Jean. Ati twese turisi turi abana bayo. Ni twebwe tugomba kurema ejo heza. Reka dutangire dutanga. Adam Levine. Ati hari amahitamo dufata. Pink, tugatabara ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Baby Winners, nibyo koko nje nawe twakora umunsi mwiza. Ati ubu turi hasi nta byiringiro bihari. Michael Jackson uramwumva? Nyamara tubyemeye nta buryo twagwamo. Skia Celine Dion. Aku uyu mugore katari asanzwe. Ba Asha Raymond dufatanyije ntitwagwa hasi. Umva Celine Dion. Ati reka tubibone. Nibwo impinduka zaza. Tubaye duhagaze nk'umuntu umwe. Celine Dion ntajya ashira. Ati twese turisi. Tukaba n'abana bayo. We are the children. Nitwe twakabaye tuzana umunsi ukeye. Nick Jonas, hari amahitamo dufata. Tukaba tumeze nk'abatabura ubuzima bwacu. Ati nje nawe tukaba twakubaka ejo hazaza heza. Okay, yo. Tony Bennett shana asanzwe. Namwumvishe riri wayiri. Ati turi gutabara ubuzima bwacu. Ati niko kuri nje nawe twaremeje hazaza heza. Ati twese turi abana b'iyi si. Twese turi muri iyi si. Ni twebwe tugomba kuzana impinduka. Reka dugire ikiganza gitanga. Eko hari amahitamo dufata. Tukaba dutabara ubuzima harimo n'ubwacu. Okay, yo. Just you and me nje nawe. Okay, yo. Iyi ndirimbo bayiririmbye 2010. T-Pain. So let's start giving. Atari amahitamo dufata. Tukaba tumeze nk'abatabara ubuzima bwacu. Okay, yo. Really cool. That we can lean on. When you wake up, look around and see that your dream's gone. When the earthquakes round you make it through the storm. We all need somebody that we can lean on. Ati dukeneye uwo twakugiraho. Around and see that your dream's gone. Aho hahandi ureba hirya ukabona inzozi zawe zigenda. Earthquakes round you make it through the storm. Nimba umutingito waratereka tubafashe kubicamo. When the floor breaks, we are the floor breakers.
ati aho hangiritse tuhasasa amatapi y'amajwi ndetse twese turi umwe dufatanyije isi yakomera. Lil Cool, Will I, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Swizz Beatz uri kubabona. ati rwa rumuri rutuyobora mu mwijima ndetse na cya cyapa kitugeza ku nzozi bya bindi wari uzi ko byagiye. wa muntu waza akagufasha kurenga inzitizi, wa muntu wagufasha kwiyubaka nyuma y'uko byose byangiritse. We are the world connected by the common bond. turi abana b'isi, turi isi kandi duhujwe n'ikintu kimwe. ati reka umugabane wose uririmbire hamwe. Wycliffe uko yasaza. Okay yo. ati reka dutangire dufashe. hari amahitamo dufata n'ubundi n'ubuzima bwacu turi gutabara. niko kuri njye nawe twarema hazaza heza. Kanye West harya yasigaye yitwa No Selemon Lam. je nawe iminsi 12 nta mazi, ese ari we wabaho? byose ibibazo turi kuyona byiyongera, bimeze nk'aho isi yabarangireho ariko twatuma isi yabitsinda kuko Katrina itera byagenze. ubu ni muri Afurika, byigeze biba muri Indonesia, ubu rero Haiti iradukeneye, aradukeneye. Okay yo. We are the children. We are the one to make brighter days, so let's start giving. ati hari amahitamo dufata tukaba tumeze nk'abatabaye ubuzima bwacu. Okay yo.